Captain! Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, aso kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaysuna. Dawanen nung yabida tayo anay Kapitan Enteng. Ay saus ka ba dong? Adan sa agdidinanog iti abagatan. Iso mutla na gano ti tao nga agtataray? Ingka ganawan Ha? Apay asyak ngay. Ingka yaban ni Kwarog. Ayan na ngay. Aday di paradaan da. Darasam. Wain, inakaw. Tumaraya. Ayan na ni Kwarog. Nakaturog, tata ba daw? Nagturugan na ngay. Di tao nagtitricycle na. Ringaw mo na. Kwarog! Kwarog! Agring ka. Adag di din nanog dito abagatan. Bayam nagdidinanog da. Kiting ka nawain Masadutak. Ingkay baga kini Uncle Kao. Ayan na ayan ni Uncle Mau. Antay jay balay da. Paray, ada gaapay di abagatan. Gaapa da? Uwan paray, agdi din nanog da paray. Manuda! Manuda itayan. May isa, dua, lima da paray. Nagato? Ingka nawain na paray. Baka turturog ak. Hoy, paray! Ada gaapay di abagatan. Nangkumat! Tapay ngagsuya-suya ka ngay. Baka turturog ak nga raw. Ni Kwarog ngamin ngay. Ay, ingka aganawan paray. Ni Kwarog, ti kay baga nga ganawa. Nakaturog nga raw. Na! Diri nga! Naglokon da dyan tamat maturog kidin ngay malaldawan. Ay, sikan ti mapanaganawa paray. Ay, basta maturog ak pa'y! Badaw, ayan ngay ni Kapitan ngay nayabam. Maturog pa'y kanaw. Ay sus, katno addamanen agaapay jay laaw. Ay, dagitay kakadwa ka nagsusugal. Nagaapadan. Kahit sabali man nga rudan, yag di din nanog ija abagatan. Wain, ay na, nagadon ti aglalaban tuyang. Ay sus, asino ngay nga rud ti ayabam nga aganawa. Enteng, nakaturog ka pala, Kwa, anjat oras na ya. Itay pinanawan ka alas 3. Alas 3 itan. Ha, nakapalingki akon. Angam nakaturog ka pala, Nasa papay magayam. Anya nga tiyara midam? Ituloy ko ti mag-islip pa. Anya? Ay, di nakriing-riingan. Talay, makaturturog ak. Ringen na to, ito nakaluto ka. Naa. Nay, nablakayan kan samad ka ba daw? Win nga raw. Nairamraman na kaon. Gapo iti panaganawa kadagiti agaapa. Na? No kasta, sika tinaganawa? Sino pa'y kumangay? No saan asyak? Ay, ni Kwarog ngay, Nakaturog. ni Kapitan ngay. Nakaturog madlaeng. Ay, unay ka dagita nga agulitigain. Ay, saanin na natal na dahito barangay tayaw, maray. Pag ko naamay, Kasanaw, inaldaw nga dagaapa. Apay, sa inyo nga mo day taya, mapasbasamak dito barangay tayaw. ay na kapadong, amok nga manyangay ti maramidak, kat kagawadak laeng may. Anya ti sigdaim tayo antay. Mangantayawn. Nay, apay, naggapwam aya. Nakaturog ka kay tricycle ka antay. Anya? Mabisina ka. Mangantayon na. Agbadbada kayon kan ni Uncle Mau. Naturog may. Ang kalintang. Agring kan. Mangantayawn. Ay na, aggid-giddan kayon amaturog.
Imbes ko mga agpasada ka, kwarog, saan mat, taday talatan naturog, tinaramid mo. Anya ngay itati kwartam. Inton bigatak ton ngagpasada antay. Ado pa'y mati umay abigat. Mangantayon. Naminsan ko lang ngayon po kaw amang antayawn. Nakaring ka na dagaw sanggay. Mabisin ako. Nagmayat itagtagainap ko. Linapas ko. From the beginning to ending. Papanamanin aya, tuyang. Bigbigat. Inak makisugal. Di ka pa'y nagmulumog, mapankan, makisugal. Ay, di naklapdan si kabadong. Ay, agluto ka pa'y mut, tuyang. Maladaw ka makisugal. Yay. Diyak kaya ti maladaw. Apay, nagsapan na pimanaw ni Marituyang. Lap-lap dak, amapan makisugal. Ngam apain nakmay. Ay, no apay mat ngamin na nagraira manan ti sugal dito'y barangay tayo Ay, dayta, ti kayat ko adamagan kini kumparik a kapitan. No agsabat kamay. Day tamo nga rod ti kayat ko adamagan kang kuana. Ngam kasano ko maamadamag ko, kat saan kami mutan nga agkit-kita. Ay, awanay. Saanin ang matatao ni tuyang ko ijibalay. Taday tala sugal tararamiden nan. Saan ka manin ngagpasada, Chip? Masadutak. Sayang Sapay nagado ti pasahiros nga estudyante ita. Da kayo langan kadapal ati agpasada. Sapay nagado ababalasang. Nagaramak to inton maminsan nga aldaw. Ado pa'y mati umay nga aldaw. Sa bagay Maturugak man kitay. Nagmayat ti maturaw. Badong! Apay, Ay na! Agkikinamat da ijay daya! aking kinamadalang mo gayam. Adawit da abadang! Nay, apay asak ti pangibagam iti daytangay. Kay asino nga iti aganawa? Ay, bayam nga nawain ni parinteng. Ayan nga'y da ijay kapitan! Kwarog. Apay nga dagdagit agtatara at tataw. Kariring ko lang ang kail. Diyan mo no apay ngagtatarayda. Kariring ko mat. Ha? Angkay? Agtitinagbat dan samay. Aya. Anyang itaramidin ta. Bayam ita. Yak pa'y napnag anaturog. Ha? Ay. Dagi jay dan angkay. Agkikinamatan dagi ti agtitinagbat. Napanandun. Day jayan. Nagturong da ni Jay Daya. Nasaya at matay madayutan. Ituloy takit ti maturaw. Ay nabadaw! At dadagit ang kikinamat ni tasangot ti balay. Anya? Ay nakadanon dan dito'y purok tayaw. Ay, wain. Ala, ingka ganawa. Siyak manay. Kahit asino nga'y kumati sa baling nga ganawa. Ala, ingkan! Ay, indak man langay. Salbag na ito yung opisyal kantanod. Hoy! Sumardin kayo man nga gaapa! Siyak, timang tagtagbat ka na kayaw. Ko. Heh, Magtitinagbat tayo nga rudan. ha! Ay, makaunga taon na eh. Sige! Magtitinagbat tayo! Ay, di na kiramraman! Sumardin kayaw! Tuyang! Nadak dito'y abay mau. Ay, nabiyagak pay. Wen, nabiyag kapay. Kapay aya. Punak ano tinagbat na kung dagiti nagaapa. Ay, dandan ni Impag ate may dagiti pulays. Pulays? Wen, imay da inaristar dagiti nagaapa. Ay, imbagta imayda. Ay, delikadong ni Kapitan. Ha? Apay ka now? Naamuan da nga may nga awanter aramidon dagiti barangay officials no kasta nga adda agaapa dito'y barangay na. Heh, pudno may. Pasardengan da pa'y kumaa. Dagiti amin na klase ti sugal dito barangay. Na, apay ngay, iramraman mo pa'y ti pagliwliwa ak asugal. Kaya't kaw ang may pasardeng day ta sugal. At no saan kan nga agsugsugal. Dungaw. Rene, Pagkakaslatan ng ko. Kunanda. Italaan ang ngag mo. Ha? Kalkala pa'y apimanaw dagiti pulays. Pulis? Hindi kinwa dagiti pulis dito barangay.
Imay da naganawa kadagiti nagaapa. Dagiti nagkikindamat ang nagtitindag bat? Na amumat gayam. Uwan, takwa. Limabas da iti sangwanan mi kanikwarag. Kahit Pinalabas mi ida. kastalatan. Makaturturog at gayam. Ay unay kan inteng. Ay delikado kan. Ha? Ikatendakan gapo iti panang baybay dito barangay mo. Baybay ak ayat ti barangay ko. Saan ba? Sige. Maturog kalata aging ga iti kayat mo. Inton agreing ka. Sa balinton ti kapitan dito'y barangay kabildatan. Ay, maturog akpay. Ringendak tawin ton sumip nga ta. Ala, ago makamaturog iti tricycle mo, Chip. Didak disturbo na. Wan, Chip. Maturog ka. Yan, ni kapitan. Ha? Maturog mo, kapitan. Di na kano kayat ti mariing. Ay, agreeing ka, kwarog. Saan amariing day ta, kapitan? Saan gayam, Imposible asaan amariing. Day tamot lagam ti pangriing mo kinkwa na, kapitan. Ay, nakariing ako ng kain. Apay ka din ngamin. Ay, agunay ka na, kwarog. Agunay ta, adwa. Adu kaya mo ti mapaspasamak dito'y barangay tayaw. Adi tamot amaw. Adaya, may. Nagrairagaya mo ti sugal. Adaya. Adatong ijay laod. Madyungan di tadaya. Palutan mo't ijay abagatan. Awan da kita. Intakit di matura. Papaguray ka. Ikatandak akapitan no jak mapasardeng da kita. Kahit no ikatanda ka. Ikatandak mo tanatanaw. Siyempre Awan ton ti honorarium ka. Wala. Iso nga gunaytan. Ay, maturog akpay. Ni Marito yang timay sa kadagiti mangidadaulo iti sugal dito'y barangay, kapitan. Na. Kat no impasardeng kun ididagita. Intuloy damanen tatira sunda, nakaturog kamot kano ngamen nga inaldaw. Ay saan ta nakariingak itan? Sapay kumaa, tasan kan nga agturog-turog. Ay wun kagawad. Promise. Naramid akong titrabaha. Ayawan na. Ayawan na talaga. Naabak ka man siguro, niti sugalan niya. Isungal sang sangit ka. Kasano ajak maabak kat pinasardeng na kami mo't ni kapitan nga agsusugal. Ha? Hay. Apeng katawa ka. Maragsakan iti dayta ngay naramid ti kumpare ka, kapitan. Saan kami kano na mabalin nga agsugal? Tanong sugal kami pa'y kaswanda kamain. Ay na. Nagmayatay. Hindi pa'y kuma. Unay kataragsak mo, salbag ka. Ay, aguray ka man. Papanam. Inakablawan ni pare Inteng iti dayta na pintas nga aksyon na. Ha? Salbag na gito'y nga tattaaw. Hey! Agsubli kayo! Awan pa'y mararamid yung anasaya at med. Di kay agaapa! Di kay agsusugal! Luko-luko kayo amin! Paray! Kinamat-kamat mo magayam dagiti loko-loko dito barangay tayo, paray. Win ay nakita mo't siguro. Uray ko lang na ipurwak di chinilas ka wanang kamat ka dakwada. Ha? may samot din dahil sinilas mo, paray. Ay, jak mapalabas na ito akalukwan dito barangay ka. Ay, agyaman ak unay, paray. Na, Maragsa kanak, ta pinasardeng mo, ti anyaman ak klase asugal dito'y barangay tayo. uray ni tuyang mo pare, inungtak. Ha? Ini ka, iti ultimatum na. Anas kain nga agsardengan nga agsugsugal. Dahi tangarod, paray. Iso maragsa kanak unay. Thank you, paray. Thank you. May lutwan nakmat langay ni ti kanak ni tuyang kaw. Matulungan na kaon nga agbangkag, paray. Ay, kapitan, saan pa'y anala daw ti amin? Tapno aramidam dagiti trabahom di tabarangay nyo. Madingamin ti kapitan aturo.
Ala sige, dinan tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin ng labida tayo anay. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.